Gloria Kamusime kandi urukure menyeta habwe kibina cha PLU omuchange cha Kigezi okugamba ebi nobwabira kurire mikoro yo kurundana sente zo kombeka icombe korogogoma ahabwa parish ya Buchinda eya Bishops Annual Appeal Fund bafu omore Rukiga. Kuyo tuyaha ahabukomeka nyensa ya Rukiga Rukiga yonka okwiyaho Buchinda parish. Kamusime agambira abakristu okucira munonga eminyeto ngwakanuko kira kukoreka President Museveni obushagiki obwe bari kumurondera karuru okwetorora echanga cha Kigezi. Mwejumbiro mwibuke mwetabo mutyechi mubaze kuma echakozwe President Museveni aza tulikulinda para ahumule nitwe sitwale biganiro myinshi. Nitsima President Yoweri Kaguta Museveni abo kuba okurugayo no gukora je tukakora ezintunguka zizona abantu bakakora ibintu by'amari bikagenda mu mesho nabwa government yete nunji eyo mbere Western Yoweri Kaguta tibaruga Museveni. Father John Byamukama kandoro bwana mukuru wa parish ya Buchinda nagira ngo hati baramuno baronde sente miliyoni 500 okutandikiraho kombeka icyombeko cha parish rugatwa ekirabe nikikorerwa mu by'emishuburo bitaro bimwe na bimwe. Project G BAF Bishops Annual Appeal Fund nechi into cyatanzwe Bishop witu wa Kabare kugira ngo kiyambe diocese zo kutunguka mweno gumwaka agizire ngo parishes ezirikwayo obuyambe bwo yamba diocese nazo zejuse ogum chanceji okutungura parish ugatolesherechi ruzaro abatisha nisakari bajasha ngoki twege kore bintu ibiraze kubaho itestatanzirechi asa nicho kizimbe kitoresheje kanisa wa Kiliziya n'emizigiti baragezaho kwenda okutekaho ibintu by'entunguka ebiraleta sente kerizoba Kiliziya na munonga eji parishiji ya Buchinda eri inentekateka yo kutukolera icombeko echa business. Aha mukorogo Gloria Kamusime bahire miliyoni 10 hamwe na n'ubushahoro kaga bwa siminti kandi sente ziri kurenga miliyoni 2 nizo zirundinwe aha bwa TV West and area Saratugusa.